Ki artili ki sengsan hima ka jalame galia kata ka United Democratic Party UDP bat ka Hill State People Democratic Party HSPDP kila syem ya ka rai ban pen KM bat pen klan biang ya Regional Democratic Alliance RDA ka kenhun ya telang hapdeng kini ki ar party ha ka jelang ha ka janmiet ka lai pui trik jumang arja arpulai uba med ba lingdo presiden ka UDP ulong ba ka di ka long ka jingya perkhat ban pen klan ya ka jing ngau nak benta ki rulom nalor ki weipat ki kam ulong ba kan dan sak weipat ka jelang hapdeng kini ki artli ki sengsan hima ban jiet ikinong kit kam minta kasih ila don ke jelang ba ke jing kendu naki artli ki political party ke wen ka jungi buka UDP ban nak ke HSPDP apa ba ki elected members jom bar artli ki political party MLA NDC nampak senior leaders jom bar artli ki political party ni yola ya ka bangin ya syong banyak keduk biang hadir kat tu kami bedai bangin syong yola su banyak keduk ka ba ni le syong kadu rasa kalau men semsnem sua ka election yes juga kre mereka arja apply kebarang sudah tahun yang punai March di hakari gaji kendu kejungi mal ladan bon ki jeng pensno ki bon ki no yalam ki leader juga bala atli party semua ba KDA kerande kaban beteng ya gaji tren ka na atli ki political party ki bani ladan lalu bestem ki lalle no ba kan eta spirit of regionalism dan kemensim juga jeng long rulong bujungi kadang day ban him ba ka ni nang day ka banang pun he banang pun klanya ka aku ka pos ko ka po de ni sukmen ba ki ba bon bat lajan barok ki la ya pa ba ki rekrem ala ka jong so joki ha ka beri ba ka di ka jing pun ne ba jing skam jong ka di bangin nang day ka bangin teng ni skra te kumta hakanika singi da koi kasul apa dan kejing don dekat dengan yang jungka presiden jungka parti UDP presiden jungka HSPDP ba pemnyang dekat berbaro presiden leader jungka parti bagi elected members MLA MDC ingilai shim ya kau karai pangin ang day ya kaba ninya sekapan pentrekam penklaim ba nang penskam ya kadeka mensim jong kejing don jongi hagin di parti dulu nak banta kini kis poal kis nem tu lawan lo de haga juga poru don sibul ki bengine kan hak bede ba ki kam ki bede na bro arti parti de ni sim karai do haga juga poal ba kan sedang biang sekali kejing kendu nak kalian bro arti parti hak bangin siyo ya ke banjir ya ki nungkit kam ki ba tumai jong ka abdi nakaliang ba kipi pangniang presiden ke HSPDP ulong ba syua ke election MLA arja arpulai kam don ke jite alok handai menta ke jite langkanya chaprang menta kesini nakaliang jungi ke ar party ngi ya kendu hadin ba syua ke election nimdon ke post ke People Alliance ke ulong syakmat handai kumbangi jupen banana ke HSPDP na ke posh ke por ya ke jingi dei jong ka di kadang yai pe seprang kadang ne bat ngina pan ba i menta kasi ke jingi ke jungi ke long ba ila haban jit mairu wat ikino kam namar mana kene shwa ban wan election kala don hi ke jingi ya duna na ke liang kino kam ya kata ngam kwa ban itulut ten rei ila dei ban jit mayo chairman co chairman o secretary te menta ka sing le kren ru bangis wan ra ya gane ga jing sha shu ila ga jong ki party bangin pen bha shu in pen skam shu bat ni tre shu iki kam jong ni ka ri ba ga ja in ri ka ba kumba boros kita mangi ni dan ha ga ju kran san jong ka RDA ko mod ka Regional Democratic Alliance bat ni da don ru ga jing share menta ka sing jong baro gi nongelam i MLA bat ki MDC bat ki prangelam ha ka ba ni ya ya sakam kumbala kren
presiden lang ba chung UDP ba kanu ke isu kanu ke dan kam nak minta ri bekerja ingre kanu ke badan kam ini bangin ya trelang bangin kersan lang bat ini setuju mulang te kata kadai ke bedai bat kene ka RDA bat ni sia nduk pat ha ke ke por nomor liang kinong kit kam la haban benchmark kata kadai ke bangin rai minta si bat ini seperti pro sebagai jong parti ba ka RDA kan ya gumba gaya bat ye ki kam ke ni sekmat sebab kerja kedua Singapore